Kani gadega Pati CTV. Kinongelam jungki khalai teli kisang ki bakentop ya KSU FKGP HNIF ringkat ki officer bat naka office Deputy Commissioner Riboy District kilalet ban jurep ikijaka ban bu kherdap ban rong ban mi ki bawan na ki wei ki jela batep combat entry exit point ya ka kanun kisang bhalang lai lam de ki president ki general secretary jungki te kilai teli kisang nakaliang ko office UDC lam ikmat uba Don Patrick Khalsati ADC revenue Patnaka Meghalaya Institute of Governance kabala le ya social impact assessment banchim jaka ni kipat ba ami khmat duba Ivan Swear body officer on special duty habay ekran bat president ka KSU ba Daniel Kriem bat jongka FKGGP ba Ju Marwen kilapen pau pakajingwan jurep ya ka jaka ka de namar tangna kani ka district ka Suki Palat Banyan Nujor bat kiwe ki district kilapen pau ya jing sohun haba kila one page ya ka jaka panchnai ka khrdap bandong banmi ka khat khandai bat khat pramer Henry kila kintui ka sorkar ban penstat panchim jaka nakipat ba mazang mantre no yaka nakalian kujungi nirayo oleh jurep yang khandai mer bat kunju yang khat pramer ka sorkar ka laman kerpang ban snai kini ki station center di nakalian kujungi ni dap da ka jing songkhiam sim namar ka jing Suki Palat ya hagaban tei ya ka tei ka banyo ya tiga jaka ka bantei ya ka station center ani ha Pori district na dai Nujor bat kiwei pat district na ro da Jantia Hills ko West Castle district bat kumta terter labun kini ki dan position ya kini ki jaka ada pendablut Henry halo kata ka jing Sokhia ka jungi nama ka jing Suki Palat ha ban akwaya ya jaka hangi ha Pori district na wan chani mata kasni bat penbet ya ni kudu kenram bat ngira syam bala don atli ki jaka ke bala identify the sorkar kata ka khandai mer bat kunju khat pramer di nakalian kejungi ni kepa ya sorkar ba kat kum gujing jurit kejungi ni iba ki atli ki jaka la ibiang bat ila ibet man sna ya kani ka exit bat entry point bat ni sngo ba ka sorkar ka ni ya chakman ban pha ya ka social impact assessment bat kumjuru bat kren bat kitrak jaka trakendo bat akwaya ini jaka kenang ba ngila ban yo no ban sna ini jaka ha ka dikya halus nam imamta nakalian gujungi ni ai kuble ya ka sorkar Meghalaya bat kamtam usiam wala tolongan ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Bill kabala da pass ha assembly bladat arja khandril kaba long kawai naki an kaba ni la ya perkhalam ka sorkar banwanra hang ni jelang jungi bagin la ban te lakam ya ka jingwaran kurthat jogni mender hakishno ki thaw jungi ba kunjuru hakaba ka sorkar la ai notification hakaba de bata Meghalaya Binami Transaction and Prohibition Act arja khandril kaba kren ba kinu ki retry muluk ki ba supensha keteng haka ba ya kam ka ba kitrai la su keteng tam de retry muluk henry ka jing sisa ya kata ka business la penya da ki ba jela ba kani ngale khnang ba ni kum ka jat bendreu ni ki babun ni ki samla bam kam don jam Isyam jinge hadu kata banyo hidupan banyo bantre yaki business ke repair hari rajong ni iba kani kan penslo deki bar kumjuru kan telakam ya kani ke jingele bakla habai dei bar kani ke jingle binami hangni apo jelar jungi katba nakaliang ki arngut ki officer sorkar ki leitho baya kini ki jaka kum hakar khandai mer khat pramer ba khar mer insa IT ka kaipot chaka sorkar jela Perhadian bala jurep ke syong sahaki sang bhalang laki hon ne em yakini ki jaka khadu kini ki nang elam jung ki lightly ki sang kila kentui ka sorkar man khot yakren biang yaki sang bhalang hadian bekilawan jurep yaki jaka Riboy district Kani gadega Pati CTV.